Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Hrcko Games i danas ćemo igrati Minecraft Games i krećemo. Ajde, kreni više. Kreni. Lijevo, kao desno. Šta me briga koji je lijevo, koji je desno? Samo ću negdje ići. Tu ne idem. Yes. A nećemo ništa tražiti. Eto ga. Ubili smo ga. Sad trebalo bježat. Ja sve me nos i prehlađen sam. I vidi čest. Možete ga kak niste znali razlike tvori ko neki bug. Hrana nam treba nam hrana. Čestova ima ovdje. Ja znam da ovdje ima jako. Čestova ima klik. Opa, šta se sad okrenuo, a? Ma bježi, nego bježi uvijek. Aha, nije sve uzeo. Pravi se važno, ja sam... Ne vidi da je tu. Gdje je? Tu je. Nije. Činilo da je tu, ali nije. Ivailo. Ah, fuck. Koji kill? Koji kill je ovo bilo? Koji je ovo bilo kill? Koji kill? Kakvi Hrcko? Lik je imao, dok je još je moj pešak udario jedan put, to je 3 srca, još opa, ne znam koliko je to, jedan sam ne lupio jedan put, to je to, Sam da ima nešto. Jesi se skrivo, često. Tu se glaši. Odlazi, ne, to je ona ulica što sam ubijao. Boli da mi bježimo, a mi bježimo, aha, čest. Evo čest, crafting dugle. Ja begam odavde. Evo tu dolje. I what? Aha, evo tu. Ima 2, oštrina je, dobro. Treba nam armor. Koliko je udaljen? Fuck! Ne znam. Neko tu umro. I dao nam super stvari. Ne, više mi to bacio. Kužim, svi idu na subajte bro. Supporti bro. Upa! Ono je. Nije, ono spawn. Onda ne znam.
Tu nema igrača. Ajmo mi štekat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moramo i tu vidjeti broje, ili da se oni kukaju. Važno da je uvijem 3 za 3. Jesu oni? Aha, eno. Oh my god. Su ovi zajedno? To ubi ga. Najelo ga. To, ubili smo ga. To i to. Za penašku. Ok. Pa će mi to je. Ona likvrta. Ja i dvojica nas ostala. To je dobro. Ne, zapalio sam se ljudi. What? Ne. Ja sam mrtav. Vatra će me ubiti. Oh. Dobro. Ha, taj ostaje. Dobar. Koliko mi oduzima. Haker je ovo. I dobro, ljudi, to je bilo to što tiče ove epizode. Nadam se da sam svidio video. To je bilo to što tiče ove epizode. Lajkujte, šerite i subscribeajte. Ćao!